Alright mga kasin, iti deti nga gagundaway ina ko ni basa dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem ti agapuke ni Lester ana pauluan pangganakan. Dear Kasin, sakbay man nga inak iburay ti pakasarita kasin yung kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo kastameten ti si bubukay la pamilyam di Tanemars Studio. Ken kablawak met di padak kadumdum nga kinagbibuya di deti nga nalatak unay nga programa nga pudno launay nga pakapidutan iti nadumaduma nga adal manipod met kadigiti nadumaduma nga pakasaritaan. Naragsak kuman ti binangon mi nga pamilya iti asawa kasin yung nusaan nga nakaaramid ti biddot ti asawa. Awan met tinagkurkurangak iti asawa kasin. Ngem kalpasan ti manong atawen nga panagdenden nami akasagasawa. Ken kalpasan nga naaddaan kami iti 5 nga anak. Nakaaramid ti dakkel wenno nadagsen na biddot ti asawak. Nga amo no mapakawan ko pa ay. No anya dayta nga dakkel a biddot ken no kasano nga napasamak ti amin. Kasti man ngay isalaysay. Anyang ka oras ti awid mo into numalem lakay. Ape ka di? Kadamagik laing mat syempre asawa ka. Karbengak mga maamuan no anya oras ti awid mo. Saan ka di? Umalpas trabaho. Depende. Sweldo nga minita. Ket amangan no agawis ni Purman. Alakat saan kumot nga iparit nga makiinom ka katakwada. Kalpasan ti trabaho yung tilang kinkidawag mo king ka, Lester, lakay, katsap-sapayang ti agawid. Ta syempre adamat asawa mga gururi king ka. Sige. Dakto siguro ti mga 8:00. Eksakto. Makapangan kami to siguro katigiti ubing. Makaidali man na kaktumat siguro. Iso nga agawid kanto nga agawid iti kasi nga oras. Taamom latan. Abay. Awan ti mens ko nalpasan. Anya? Mabalin pa nan. Ay unay kamutin kati. Bakit? Talaga nga naghilig kaya. Kat syempre bingak mo't pay. 5 ti anak tatandaanam. Kahit mukha di nga manayunan pay. Mabalbalin ko makit sa anin ta syempre marigatan ta mo tin ta 5 nga anak ta umanay taliman. Kat sa nga rod nakahililig ka pa ilaan. Kat api ko kalkalpas mens ko sa anak pa nga maalaan sa anak pa nga masikugan. Saan lahat nga safe. Ang paunay kanahin nga kasa ti bagbagami di angim nakalimata mo. Saan ka di nga tinagtulagan tagat duwalaeng ti agbalinganak ta. Angim nanay-nayunan. Kat anyo ti maramida, kat kasabulan mo ti bagik. Di mo timot ngayon kayat ti agpalaygate. Diyak kayat ti maopera ko nakmut king ka. Ken maysa, mabalintamot nga aliklikan, mabalintamot nga agan-anad. Unangem na mitlon nga nagsikog ka, nga nagan-anad tamat. Liliklikan ta ngagsikog ka, angam nagsikog ka matlata. At kasano, masansan matlata, nga adda mapasamak ka data, ta naghilig ka mat. Kahit di siya kumalat mahilig, ito rin matsika. Ang mabalbalin ko mabakit, agpalaygit kan. Ta uri no na nangina ang ikarigatan na importante. Asaanan nga manayunan pa iti anak ta. Kung kitaim ni ading mo ni Karen. Upat mo ti anak da ni Abirdani. Kastamit ti problema da. Agpadpada kay laki ni Karen nga ading mo nga di na kayo agpalaygit. Ket apay no kwa. Ket lahi mi nga rod. Lahi mi ti adot anak na. Angim usto na taliman. Promise, lakay, Lester. No hanak nga safe. No feeling ko ket fertilak. Liklikan ta. Kasta ka man din.
Angim kaano iti, naginumta. Inawis na ka, naginumta. O, takunam, kay ket mo, nakainom ka ti arak, ta mas mariknam, na nagangganas, mayatak mo. Ako nakidi ko, hangko nga hangko iputputok, dito unag mo. Ang manang kang tapasamak. O, basol mo Gabot ti barbartek mo akit, hamumot nga nalaglagip, nga inuksot. Inputok mo ito unag. Ta syempre, si Kangarod, tinangawis kanya. Iso nga, bakit? Katanya tiket mo nga road, kahit ko nga road. Kalkalbas ko nga nagmens, iso nga safe na safe, Ay, sige. At ang sabi ko sa baling nga babae mo, iso nga di mo kayat? Awan, ti sa baling nga babae, si Kamat, bakit? Awan. Panagrik na kami kitlik-liklikam nga ko nagpapasta itragsak. Itinto nga kasapulan mo tibagi. Tilikliklikak laang kat ti manayunan man ang responsibilidad ta. Tamarigatan talauna yan ti lima nga anak ta. Kati bakit? Dahita kumat panunot. Isungarod nga kanayong kang alukuyin nga agpalaygit ka. Tsaka rin kayo agpalaygit ko nagman. Di siya ka agpakapon. Nukayat mo. Kapon? Hindi sulay-so nang inalataman. Ang mas safe no si ka. Nangag ko, panagsinong batyaw, kinikati nga anak ko, baraw. Nang. Ay, nudaduma. Talaga nga, jak maawatan ti anak ko. Ta si ka nga ron mo ti mangal alukoy kong kwa na nga pa-ligate ko man. Ta marigatang kay nga raw, taliman ti anak yo. Uwan nga ron nang. Lagiti, patasin nyo lang tanga kasasarita man nanang, na parang numalukoy rin nana. Naghilig mo't nga ron nga agawis. Kasano nga ron no, agkamali kami man, daman mabuon. Amo, bidot kumot kid di data. Gaputa, unseda nga agkakabsat. Kasla panagriknadan na lahimiti pangganakan. Tinsamot na tawid da kada kayo nanang kat ti kinahilig yo. Ha? Anya? Awan nanang. Apay da kayo, di ko nanang. Di uno nanang panawan. Apay hangke nga nagkonkontrol, hangke nga nagaramat iti proteksyon, iti family planning ko ba? Kumbaga, iti hangkay ba nga aware idi, kadigidi mabalin yung aramidin, aramaten nga banag, tapno no, ay na idi, awan dagita, ta di mimut ammo dagita. Kan may sa, simple lang mo tibiyag idi. Saan mo nga nasken nga aganak ka idi ospital, taore kumadro na laang kay mabalinan. Kan ure no narigat tibiyag, nagtinulungan mi kinitatangyaw nga insakad ti panagbiag dagiti unse nga anak mi. Isu na laeng ta saan mi nga napaadal ti kaaduan kadakwada. Dagiti daduman akit pinaadal dan ti bagbagida. Ngem pagsayaatan na, ada tinalawang nga daga nga natawid ni tatangyo dito. Isungar dati nagipatakderan tay ti balbalayem dagay ti dadu mga kakabsat ni Kate. Dito'y damot nga nagbalbalayan. Da kayo laangan. Da kayo, kini Kati, kini Dani, kini Karen, ti agyan dito'y family house. Nakadwami kini tatangyaw. Ay. Nuapi nga mimot nga di na kayo tagpalaygate. Dita ko mamot ti, kaya't kong aramidin na nanang. Padak mo't nga, mabuting nga maupera. Mabuti nga mabutyakan ti tiyan na. Taure siya ibagati center idin, idi inum pala ti anak ko. Al-alu ko yun dan tiriknak ngagpalaygate. Ang mabuti nga mat idi, agnerbyusak. Iso nga, nanay-nayunan. Aging nga nagbalinda nga unse. Iso dahita may kasangapulo ni Kati nga asawam, ni Karen nga inaude. Mayat manan, ti panagsangsango yung agabirat nga umin-inom iti arak. Ay,
Wentang, wentang. Sumangwak mo da. Ay kiwa na tang. Sige tang. Bemta nakmangalati shot glass mo. Ay, saanan barok. Nangitugot ako ti shot glass ko. Di magasak itayan di kusina. Anya mo ninaya ti pagsarsaritaan yung nga gabirat. Kuha na, wanda? Di ka di manin problema yaw nga padpada. Problema yaw, dagita asawa yaw. Nga anak, tinawunda nga aganak. Lagi bagayo lata, saan nga limod kanyag dayta nga parikot yaw. Kinagpaiswan na. Parikot kubod dayta iday. Agpapada tay laing ti parikaw, babaraw. Kastaya tatang. Kita niya tinaramin yung hindi kami tatang. Api naka-unse kayo nga putaw kininanang. Ay, uray kasanot ayat may nga agpatingga kuman iti talo wenno upat. Awan ba hilig mo't inanang yaw. Kinuray mo't siya. Aklunag mag, mahilig ak mag. Ambo, yun ang maangot ko lang ni nanang yung nga nabanglo sa balin ti marikrik-nak. Kastaya tang. Iso nga, tinawon latang agsikog ni nanang yung iday. Kin may sa, handa kayat ti agpalaygay. No di nantupay kayat ti agmens. Ha? Di na kayat nga makakita iti adu nga dara. Matalimu daw no makakita adu nga dara. No maopera kas jay. Iso nga kasla kayat na iti agsikog tinawon. Ngem ti agregla iti binulan. Kastaya. Mabalin nga kastamag. Di ar-aramidon dagit asawa yaw. Amom nga main, babaraw. Ninanang yaw, nakarong agdisminorya. Iso nga kay kaya't nala idinti agsikog, ngem ta binulan nga agdisminorya. Iso nga nakaunse kami. Kastaya? Ayun gaya malagip ko. Sakbay kami nga naadaan iti anak kini Kati tatang. Idi nubiyak pala isuna. Nakaroon agdisminorya. Urimot siya kabir. Ni Karen. Sakbay nga nagkaanak kami. Perme nga kasla matayon no. Madat nga ti regla na. Ay, kasta ni nanang yaw. Kasta mo di kita asawa yaw. Isu nga mabalin nga, dahi tatrason no ape kaya dalat nga agpasikog dabin ay itinawad. Tapno dida ang disminoryat binulan. Unang kasanong tatang no, maipada kami kada kayo nga nakaunse kayo. Kaasi mo din kitagbalintong anak me. Isu pa tatang. Isu nga umanay ko madiopat kada kami nangim ne. Kasla masikog man ni bakit ka? Ay, anya. Siyak mo tatang. 5 ti anak mi kini Kati. Angim dakkel ti posibilidad na nga manayunan pa eh. Takapigsa na at pailaan, karugso na eh. Ay, kastamot ni nanang yaw. Ure di agmenopos ni nanang yawn. Kapigsa na pailaan, iso nga sala nagsardang idi nagmenoposan. Anya? Bakit? Ada kagaya man lakay? Ay, wan. Ay, medyo naganasamit nagtutungtong kadatatang ni Abirdani. Kasta ya? Awang ka diti maangot mo. Ha? Ay, kwa. Maangot ko na. Nag-shampoo ka, kin conditioner. Kadigdigos mo lahang bakit? Ket? Ay, kwa. Ay. Di ba ko naking ka? Kakalpas lang ti mens ko. Iso nga, safe ak ita. Ang adati nang ko ngamin nga historyada nga. Nga? Nga da ka no, agasawa nga. Uri nung kalkalpas lang. Diti mens, diti regla di babae.
nagkanaig da, nabuo ka numat. Mamatmati ka mat. Saan ko na ko ha? Mangbilang ka kanupe lang ti pito nga aldaw, santo mangrugi nga makabuo, nga nagbaling nga fertile. Ha? Tsaka mo angin data mo tistoryada. Bakit? Nasaysayahat siguro no, sigurado talatan. Awamot nga rin ti nagatang ko nga kondom. Tsaka ti kondom. Kaano pa nga pinagaramat kat kondom? Di mo mo't kahit tag pills. Tsaka tag pills. Nagpigsa ti side effect na kanyak. Di mo mo't kahit tag palaygate. Saan ka mapinagpalaygate? Tadyak kaya. Tadyak kaya tagpa-opera. Kat, mariknak mat no fertile ako na saan lakay. Kat panagriknak, saan na fertile ita. Mailiw ak laking kalakay. Di ka di mailiw. Nabayagan nga. Nabayagan nga hantanag ko ha. 5 aldaw. Sungarot. 5 aldaw pala. Ang mas lang nabayag keng ka. Gaputan nagmensa. Isong inan anusa. Baka mat namin no, bayad iti pa nagmens ko kat ada sa baling ako ha. Hindi, tangamanin awan bakit. Wapi nga rod. Ano alamin ka? Malang nga rod. Unang yung hangko nga iputputok dyan unag. Ang paglipasin nakpalang mo na jacket ti mabitin. Amom dayta. Lester, lakay. Unang 5 aldaw nga hantang nagkuhakit, siyempre. Amom ba't no nabayag nga dita nagkuhang ka. Ala basta kontrolem. Unang yung kasano alistok naglipas. Ikarigata. Kontrolem. Basta jacket ti mabitin. Di mo't mabalin nga agpamindwata. Tabaka no adapin na batbatin to, tayo suntot sumrek nga. Madulaunan. Basta, kontrolem. Aramidim ti amin. Tapno mapaglipas na ko muna. Di mo't karket nga ramatik ko muna ti ramay ko. Tsak kayat, madugyutan na. Napipiyapay ta dilam. Angim di mo't kayat. Kayat ko idi ang pumate. Kalpasan nga nakitak ti panagbusingar na idi may kalima nga panagsikog mo. Kaarte ka? Kasla dati sabong nga nagukrad nga naka. Permit ukrad na. Nagbukirat nga. Arte ka kung naktumanan. Malangaro din. Rugyantan. Romansain kalatan. Tapno, lalisto kan itong aglipas, madamdama. Sige. Sige lakay. Mr. Lakay. Tabarukong kong di kita tuaman sanas ko. Kirab-kirabi mida. Sige. Lester. Netan, sige. Rumrumarin dito buko. Basta ya? Apa yung turun mo taon? Di mo ka di kahit nga talaga nga usarin tadilam. Pumut bakit? No, idi agad. Kang ka nagdeta, hangin tatanga. Namin 5 ka nga naganakan sa baling mo langanan. Anya? Bastos ka mo ito. Abay, karik mo. Good. Di ba? Pakitakin ka ti langanay, di sinarmi nga kat, orisi ka kat, maarik ka. Di ba? Nakangisi-ngisi talawlaw nan. Sa perming aslang nagbusingar nga, dakkel nga, talaba nga. Gusto na nga may babagan. Kararte ka nga talaga. Umanahin, bakit nga? Aramatik dito armas ko. Alang araw din. Apo, napasa nga talaga. Baring no alisto ka nga aglipas. Barbaring basta importante. Siya ti mo nang aglipas. Yun. Anya nga tano, ag-muscle control ha. Sige makamuka. Tabaring nagangganas. Mister. Diyos ko. Nene. Ay, sus.
ma. Di, anya. Sino mo nung nakasabot ang lipas? Ay, pinuksot mo. Ay, nagloko ka. Nalpas ka? Win, kulakin ka nga paglipasin na ka mo na. Nag-unfair ka mo, Lester. Pasensya ka na. Kati, bakit? Kesa mo, dami, baka no makabuo tao. Kit kimbagakmat nga sa anak kasi. Inputok mo lang takamot unegin adab no nakakamakamak kumamot baka no napaglipas na nga dati kalaat mo latang nga inuksot mo ginuyod mo makapaluksaw ka makapabitin ka magsakit ti ulokin ka. Lapit pasensya ka na bakit agan an nadaklaan iti posibilidad nga baka masikugang ka manan saan na balay bumawi to hasaan sa kaya bad trip. Anya, aging ga kadiita ako, di nakapay pagpagunyan ni Kati anak ko. Sa humpeng rod nang, naapay may. Damagin yung king kwa na aw mo ti mading naramid ko. Ay na, jak maawatan deta nga anak ko. Lester Barok. Saan na bale? Padasik to nga kasarita. Ay, gayam. Nakita ni Dane. Dapan sa jitalon nanang. Dapan nan sa yung kinita dati baka. Kasarita kay kumanga dwa. Ha? Apay? Kwa nga main. At dati, dan tumaangay nga libre nga medical, medical mission. Dito yung barangay tayaw. Good. Aping kasapulan na kami kinidani nanang. Kami agkasapulan na ka diti tumulong, ag-volunteer. Saan? Ada ngamin digiti libre nga pagabot tingipan. Ada libre nga check-up kadagiti adaan sakit. Kun ada kanupay free vasectomy baraw. Ha? Vasectomy? Wan. Libre nga kapon dagiti lalaki. Kahit di ko matatangyo ang menu pusak meter saan na nakasapulan ti agpakapaon. Ang da kayo kin ni abirat mo nga Dane. Makalaang kayat yaw. Taamok ka problema yu data. Tanay limanton ti anak ni Dane tamasikog maninik ni Karen. Kasi ka, problema mo taliman ti anak yaw kat baka manayunan pa. Angim kwa. Kasanot proseso na dyan anang? Ije mismo barangay? Ay tsaka mo baka no ije laang ti pagrehistruan nyo sa ma-check up kayo. Sa ma-schedule to siguro at nakakapunyaw. Libre ko na yun, anang? Libre ka na. Nangina ka no hanga medical mission, no, tidi regular nga pa nagpakapun kat nangina ka daw. Iso nga gundawayan yung anak ko. Sayang, mat. Kasaritak pa ni Kati, nanang, baka no, di na kayat. Ape ko mga di na kayat. Di ba, kayat na mutin nga, agsardeng mutin, ti panagsikog na, iso na laang na di na kayat ti agpak alay gate. Baka nga no, kayat na tagsikog, gabuta kayat na ti haan nga agregla, mamatmatika, di nga tatatang yun ng ibaga deta. Saan nga deta trasun na, talaga nga di milaang kayat ti maopera. Kayat milaang mutin ati, agdisminoryang, deta, agaw awirti nakadado nga anak. Talaga laang nga di mi kayat ti agpalay gate. Ang no si Kati agpakapon baraw. Agsardengin ti panagsikog ti asawa. Kastamot ni Karen no agpakapon mo't ni Dani. Ay, una ya. Ang baka no the side effect na di yan anang. Anya nga side effect ko ma. Baka mo't no makapunta may isang lalaking kat awan hilig nan nga makikwa. Ay saan? Saan nga pudpud no dayta? Ape nga digiti aso.
agaram da latang sunalaang ta saan da unay nga nabalugan. Agam agaram da lata. Aso no saan mo't nanang han nga umaram no kano ay na basta. Uri dati kawitan gat. Ay mamati ka kanyag baraw. Awan ti epekto na data uri damakim to doktor. Saan nga gapot makapun kan kat maawanan ti aarmam. Kastaya? Alang haron pagpanpanunutak nanang. Takasarita mo ni Dani baring no kahit na ta agkuyog kami. No kasta. Nagpakapun kayo nga dua. Ngem di yu pa'y imbaga iti asaway ha. Stang. Kay makatakanitang, di dapat. Ay, awan ti darag yo. Data sikreto yo sikreto lata. Sang kuntong nga ibaga iti asinuman. Agyaman kami tatang. Untang. Naggedang kami nga nagpakapon kini Dani. Uray no masikugan ni Karen tatang. Ginundawaya ko Jeffrey nga basektomy ta. Kaya't ko nga maudi ito yung anak mi ni Karen. Gusto na taliman tatang. Marigata naklaunayin. Agtrabaho ti construction. Agtalo nakpay. Agtarake nakpay ti dingwain. Uray mo tsak tang. Mariknakmat nga marigata na. Baglagit din tadi kita anak mi. Handa nga napili ti makan. Nga ore, di kiti bulbulong laeng. Di kiti natin, kahit da nga si daan. Ay, kat maawatak mo, naramid yaw. Nasayaat mo data. Siyak akit, awan mo ti kasta nga gundaway ko ide, awan kasta nga oportunidad, nga adalibre nga bakuna, bakuna, kapun ko na kuma. Ibag ka na kayo tanda. Buwan nga rutang. Iso nga, kalpasan ti manong nga bulan. Baring mapagusto ako ni Kati. Tapatsik nga deta ti pagpapauyuan na kanyak. Apay, manon nga bulan nga di nakakasarsarita. Kasarita nakmat kidi datang. Ang kaswal. Saan nga kasidi? Di nakpeket nga kaida. Numan ipilit ko, talikodan nak. Ay kain mo saon, nabayagan nga awan tinapaspasamag yaw. Awantang, ken talaga nga likliklikak. Tajakket nga manayunan man ti anak mi. Isumul lang nga. Ang ita nakapun kan. Bumawi kang haraw. Tapno maurnos yo, dahil maurnos mo ti langan yaw. Kasta ngagpaiso teramidik tatang. Kasi ka mo danay. Tang, sigurado nga into no sumaranaon, kalpasan nga agpas kay ni Karen, sigurado nga maudin ton nga anak yun ita. Uy nga rutang. No kasanuntot pa nang ibagami kini kadigiti asawa mi, makamukam doon natang tatang. Wait, nawan problema ka na ita. Maawatan damot siguro, no ipudno yung kadakwada nga nagpakapun kayo. Ana, okay kayaw, iti asawang baraw. Pasaray, pagunya nakmananang, saan nakpenga nakaalay ti usto nga gundaway ko tapno no makabawi aking kwa na. Kasanumot ngamin. Masansang rumor iti malam. Kasla deti, di na kayat nga sumangpetak nga daisuna. Anya? Unang, alas 4 nga agluto iti pang maliman may. Tunukwan, sakbay nga namnamaan na nga agawidak, rumwar. Subuti baga di kita anak may, di kita ubing. Kit pa panan ka na. Tsaka mo, napan ka di kita gagayim na kunadamat. Iso nga patsik nga di na kayat nga masangpitak isuna. Ay, unay mo detan nga kate. Mala, kasaritam to kami ng anak ko.
Kasaritam nga nasayatin dun sumangput kayo. Ay sumangput ka, ay sumangput isuna ko na kuma. Narigat mo't no, pabayagan nyo dahita, baka kumaraw. Ay nano ka anumot kaliman ti anak yo. Itala nga, kasta kayo. Ayusin dahita, si ka Lester anak ko. Unang. Masansan mo't nga kas di panagawid mo, Kati. Kat? Anya ko matidakas? Kasarita na kumati na sayaat, bakit? Anya ti pagsaritaan ta? Mabalin ka di nga. Agkalanglang ta, nabayagan nga santa nagkalanglang amangan. Kabayatan na, kahit ko mga agsarita ta. Or no senta ko man, dito langan-langan ta. Saan nga nasayaat nga makikita di kita anak ta, nga saan ta agpinpin naguni. Inta ka din na, nakaidasara kon. Sige. Agyaman akmat. Tay manugot ka. Nagluto ak deta paboritong. Hangga kanungan nakaluto itay, ta nasapa kang rimuar. Kung nadi kita ubing. Nagpaili ka kano, kung naman dati karuba tayo. Apay, sa dino tinabanam. Dita lang. Okay ka lang, Kati, bakit? Ha? Kasla sa balita langam. Kasla na pusyaw ka. At ka di marikinig nam? Awan, banog ko lang siguro. Mangantan, deta ka di pagsaritaan ta? Ko. Kahit ko kumabakit nga, bumawikin ka. Amok nga dakil tinagkurkurangakin ka. Gapulaing itibutin ko nga manayunan manen ti anak ta. Nabaybay ak ti responsibilidad ko king ka. Maawatak ti riknam. Kasapulan mo't nga talaga. Kasapulan ti bagim ti amumlatan. Tikit ko asawan. Ket, iso nga nagaramid ako ni tiwagas tapno nung makabawi aking ka. Saan tanton nga madanagan pa'y, nga manayunan pa'y ti anak ta. Anya? Anya ti kahit masawan? Agnanayon ka din nga awan latan? Nga saan ka pagustuhan? Agnanayon ka din nga awanin ti serbim nga asawa? Saan nga ka sa ti kahit ko asawan? Bakit? Kabaliktaran. Nagaramid ang itiwagas tapno na ti kasta. Uri ka na yung ka na pagustuhan. Nga tunggal agkid daw ka, tunggal ka sa pulan ti bagim, tunggal makalagip ka. Abela bulak. Sa anak ton nga kasidi nga madandanagan nga, agsikog ka manen. Taapay. Gaputa nagpakapuna kung bakit. Anya? Wen, gusto tinangigam. Oy, abay, anak ko nagmadit angot dati linutom. Nakadado bawang na. Dimit kayat mo bawang na. Nangig mo ka ditim baga? Nagpakapuna kon kunak, bakit? Ni, Kati, bakit? Anak ko. Pakawanan na ko malakay. Nasulisog aglaang. Pakawanan? Nagrabaw nga rason tapno no. Maaramid mo kanyak dayta. Mabuti nga klaeng nga agsikog ka manen, nga manayunan manen ti anak ta. Ngayon saan na kahit gasawin?
Kat saan ka na kaya taparagsakan? Agim nagbiro ka mo ti sabali nga mang paragsaking ka. Nakagat-gatil ka. Makawanan na. Nakainumak lang. Di ka lang mabain? Liman ti anak mo mapangkapil na makininom? Talaga, akit di nga nagatil ka nga babae. Iso nga, panawang ka. Kit no asinot ka na kita anak tat mayat nga sumurot ka niya. Saan mo ko mga parita nida? Saan mo ko mga gawin nida? Saan? Saan mo nga dayo kanyak di kita anak ko? Kaya nga marakrak ti pamilya ta. Pinanunot mo ko madayta. Sagbay nga nagsapol ka ti sa bali. Sa anak ba't ka nagsapol? Kamulat sakit tinakim ko. Napanak kini ko Marilisa. Panak nagiko ko agad ni. Kat? Asino? Asino din na kasi cooking ka? Saan nga taga dito? Bisita lang. Sa kami sa kamot na paspasamang. Dugyot ka nga babae. Di mo pa'y gayam am mo di lalaki? Magawalin na. Magawalin na. Magawalin na, Lester. Tilaeng inauna nga anak mi ti simurot kanya kasinyong taiso na pelaeng ti medyo makaawat. Ken kayat ko nga inutek to ida nga alaan. Gapot inaramid ni Kati kasla nagdakkel ti babawik nga nagpakpakapunak. Nga gaputa nagpakapunak kat katawaan dak dagiti kabaranggayan mi. Tay di napanak napang kami nagpalista kini Abir Dani. Nakita da nga nagpailista kami. Kumbaga kat amo ti amin nga barangga siyempre kinaadot marites ti barangay mi. Amon ti kaadwan nga nakapun kami kini Abir Dani. Amon ti kaadwan nga saan akon nga makasikog. Ngem no ape nga nagsikog ti asawa. Iti agdama kasinyong ket nagawid kami iti inauna nga anak ko iti pamilyak di naganak kanyak medyo adayo iti parte na ti Cagayan. Ket nasakit para kanya kamay dayo ak kadigiti upat nga anak ko. Ngem masapol nga umadayo ak tapno malipatak ti sakit ti naramid ni Kati kanya. Ngapan panunutek pay laeng deti panang kapunda kanyak. Ti naramid ko nga sakripisyo. Kalpasan na kamaudyanan na maduktalak nga liniputan naklaeng ti asawa. Nga mabalin nga isublik ti panawen. Pambarak ti agpakapon. No da kayo iti adda ti sitwasyon ko kasin anyat aramidin nyo. Tawag a tawag, text a text ni Kati nga pakawanek, agsubli akon. Agbabawi ka nun. Tsaka mo, baga na pikidi nga paregrig na, desikog na, hanakanumot nga nagayatan. Ngayon maburburiburan ti panunot ko kasin, iso nga nagtakli na kiti programam, dabareng no malawlawagan ti panunot, panunot ko ken malag-anan ti rignak, agdesisyon, no anya ti sumarunong nga agdang nga aramidek. Ket iyon na akong tiagyaman, kadagiti makaitid ti balakad, kanagyaman akmot ken kakasin ti anos, ken laing mga nang tidbiag dito nga surat ko, nga sabi ko makit na kay batit adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadagiti padak adimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema pagayam mo, Lester.